اوكي. زي أنا حمشي كفالة نا جرين كارد كلمة غير كاتمد إنا نقبل زلنا فورس ربعي كفال غيرياني ربطها نا كلمة حجة مالتي سلازي حمشي تخفال كأني كابزي أحن كتزينا مالتي. Okay guys, if you are watching this video and if you are interested in applying for green card, and if you want me to make a video in English or in any other language like Amharic or Arabic, if you are Sudanese or Ethiopian, if you request me, I can make a video. I speak a little bit Amharic, I can try, and I speak a little bit Arabic. So I can make it in English if you requested me, but for now I'm just using my mother language, Tigrinya, but I can make in English or in Amharic or Arabic if you requested. Please subscribe in my channel. I just give information in general. I have a plan to give information in computer, in engineering information. Sometimes I just upload videos like this because this is important for immigrant people like us, which has asylum or refugee status. So if you request or if you are interested, you can just write me a comment and I'll prepare a video in other language. Thank you guys. So I'll continue in my mother language for now. Okay, ስለዚህ بترينا خطرة أمزعنا نيرنا جنرال إجبتي خبر عن شو ممكن بلتنا مالتي. Okay. I think it's my name. So. Okay. I think I'm going to yeah. Alright, سيحج حمشك فالح. سلازي have you ever or committed, threatened to commit, attempted to commit, conspired to commit, incited, injured, advocated, planned or prepared any of the following: hijacking, sabotage, kidnapping, kidnapping. زغون نقرأ كم ساعة سوافير كاتفل الدجال النوات على قبل زجبري hijacking زغون نفارق شوي حد في الدقة وي kidnap غير كاسب شوي حد في الدقة قلم على دي حدا قبل إني أسوي زي مركزي not ولا مالتي participated in or been a member of a group or organized any of the activities described in item number أبزي كم زعينا زوجو بسبات كم مش member ميكارخا no recruited members or asked for money or things value for a group of person نزخ جنزب حتى كاتب دخان نزب زتبحل مالتي no جنزب كوفي كاتب دخان خم أنك جبري يزبل زخان no زون كومي زخان السيرفيسي كاتب دخان وي سراح وي أقرأ كاتب دخان. Have you ever received any type of military paramilitary or police training? إذا ما أخذت مزحت بيزا. نزع عدي أزجاج سلو زخانة ناي training ناي بومبا ناي كذا زخانة ناي كرسي training يركادي no تقول يزجاج. Do you intend to engage in any of the activities listed in any part of? نزخن عب تربع كمتن فور إيه حساب باب استجاب رخاء بحجة هم عينت كتجبر كمدة على كارينا. سلازي يستيل كاب لكاب لبزي of كاب زق صح خمسة عند خف بس يستيل ميركاس خمسة يستيل كاب
explanation تبغى مالك معناته سلامتي أخذ كايكا part 14 على part 14 نايزي زي يكون له file information تبغى الله مالتي أو information هذا ناي لك أزول مالتي نقول سلامتي أخذ كايكا قلت إذا أخذ كايكا part 14 كم كايكا تقول first video هذا يعني لكم Are you the spouse or child of an individual whoever سبعي ويكا سبيتها ويكا والعخا أبز زخنة توافر نقدر على اللي بزز قلت المالتي من بين commit threatened commit attempted commit conspired commit incited invocated commit or prepared any of the following زغزولنا إذا خما جيسي ودخا ويا أو إزي سبيتها خير أبز توافينا فوق اليوم زون نوعي زي السيم يتحلقنا يقل ما يودخا ما يسوي تخاي نو تمام مالتي اوكي سويت خاوي يودخا خير ينزبوا فيهم فوق اليوم تقوم عن السرح نو زخوني سرح وي سيرفيس كهيوم فوق اليوم زخوني ناي ميليتاري وكاني ناي زخوني أصوارات كترينينج تحول لوري نزون يستيلكا part 14 كم عم لازم نقول اكتب على كاي يقدر يبقى okay have you ever assisted or participated in selling providing in a prison have you ever or assisted or participated in selling providing or transporting weapons to any person who would knowledge use them against another person أب مشات أجوار كتغفر كتقدرها نزحون سب بفلتة مالتي نخال سب نخال سيدي زبورس نخاكم تغفر كتقدرها Have you ever worked, volunteered, or otherwise served in any prison, jail, prison camp, detention facility, labor camp, or in other institutions that involve detaining persons? أب سبعة شهور لله أو خسرقات قد volunteer وكابدلت Have you ever been a member of a system or participated in a community organization of any kind in which you or other persons used any type of weapon against any person or threatened to do so? كم زعلنك member نركارها ويكون زوجة group نركارها وزمان Have you ever served in been member of assisted or participated in military unit, parliament unit, police unit, self-defense unit, vigilant unit, rebel group, guerrilla group, militia, insurgent organization, or any other armed group? Absohon armed groups member نركارها Have you ever been a member of or any affiliated with the Communist Party? مش Communist Party غير member نركارها During the period from March 23, 1963 to May 8, 1944, did you ever order, assist, or otherwise participate in the persecution of any person because of race? Cubs مالت Cubs 1933 to May 18, 1945 نبز بزيزي مالتي قرمي نبز خير يكون نقر سنين نازي زمال كتاوس تساتف كادا خاقر الدولار ما تدور مالتي نجحتم عن الكتنز General okay نغطل Have you ever ordered, incited, called for, committed, assisted, helped with or otherwise participated in the following نزم زقلت لك تزازا محارفات فلده وكير كانت فلده فتن كانت فلده نقر على ودي ويكات تساتف كانت فلده نقر على نزم سؤال زي أمالك سابسوس جلو مالك not involving torture or genocide زخاني torture مالت زساق نقر زقبر كان دك سوات على ودي كي زقتل كان السوات على ودي
ዝኾነ ሰብ ብፍላጥ ማለት እዩ ብሕማቕ ዝጎዳእካዮ ኣሎ ድዩ kind of sexual content who did not consent or was unable to consent or was being forced to بعمل sex ዝፈፀምካ ነገር ኣሎ ድዩ limiting or denying any person to exercise their use ሃይማኖቱ ብነፃ ክንቀሳቀስ ዝኸልከልካዮ ነገር ኣሎ ሰብ ኣሎ ድዩ have you ever recruited illicit or used any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or تحت 15 ኮይኑ ንባዕልኩም ወዲ ኣብ ናይ ኣርምድ ኣብ ናይ ውትድርና ዝገድልካዮ ኣሎ ድዩ have you ever used any person under 15 years of age to take part in hostilities or to help or provide service to in combat ዝኸ تحت 15 ዕድመ ዝኾነ ንሕማቕ ነገር ንኽገብር ዝኸተብካዮ ሰብ ኣሎ ድዩ ወይ ዝገድልካዮ ሰብ ኣሎ ድዩ ኦኬ እዚ ከዓኒ የስ እንድሕር ኢልና ከዓ ከምቲ ዝበልናዮ ካብ 52 ክሳብ 60 ዘሎ ማለት የስ ተይልና explanation ወይ ከዓ መግለፂ ክንብል ኣለና ኣብ ፓርት 14 ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ማለት እዩ ያው ንገልፆ ኣለና ማለት እዩ ፓብሊክ ኣሲስታንስ ህዝባዊ ምትሕግጋዝ ገለ ማለት እዚ ከዓ ተኽትላት ብዛዕባ have you received public assistance in the United States from any source including the government or United States county city or municipality ጊዜ መጀመርታ ትኸለኻ ሓገዝ ሕጉዝካ ኣሜሪካ ማለት ፉድ ስታምፕ ገለባምሻሎ ከምኡስ ተሓጊዝካ ትፈልጥ ዲኻ መብዛሕትና ሕጂ ከምኡ ዘይወሰደ ሰብ የለን መጀመርታ ትኸለኹም ኣሳይለም ወይ ረፊጂ ማለት እዩ የስ ትገብሩ ዘይወስድ የለን እንድሕር ዝኾነ ነገር ምክንያት ዝኾነ ነገር ዘይወሰድካ ትኾን ከኻ ነው ትብሎ ኣብዚ እንድሕር ሓሲኻ ናይ የስ ዝፈልጦ ኮይኖም ብጣዕሚ ዓብ ገበን ስለ ዝረአ እታ ዘላ ሓቂ ምቕማጥ እያ ዝበለፀት ስለዚህ መብዛሕትና ንወስድ ኢና የስ ንገብራ ማለት እዩ are you likely to receive public assistance in the future መፅኣኸ ከምዚ ዓይነት ክትወስድ ትሓስብ ዲኻ public assistance ወይ ፉድ ስታምፕ እዚኣ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኖ ክትብላ ይፅቡቕ ምክንያቱ የስ ተጌርካዮ እዚስ ተፅዕኖ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ዝብላ ተሓስባ እዩ ዘሕድር ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ናይ ክገብሮ ፅቡቕ ዝኾን ዓይነት illegal entries and other immigration violations ብዘይሕጋዊ ዝኣትካዮ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ኢሚግሬሽን ዝተሓዝካዮ ነገር ክትታት እዩ ዝኽእል ዝስዕብ ማለት እዩ ሳብዚ ማለት እዩ ሳብዚ have you ever failed or refused to attend or to remain in attendance at any legal proceedings filed against you on or after April 1997 ብዛዕባኻ ኣብ 1997 ክሳብ ድሕሪ 1997 ማለት እዩ ብዛዕባኻ ንዓድኻ ክምለስካ ዝተባህለ እሞኒ ዝነፀካዮ ተባሂልካስ ዝነፀካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ ሞት ገይሮ ማለት if your answer to item number 60 is yes do you believe you have reasonable cause ለህየስ ይልካያ እዩ ማለት ከዚህ ከት ተሓልፎት ከ ዝኾነ ኣይትምልስና የስ ተልካያ ጥራሕ ጊዜ ተና እዚኣ ኸ የስ ተልካያ ስትሪሲ ማለት yes no تلقى أي مكتوب if your answer to item number 60 is yes attack rating of explain why you had reasonable cause نجي زمان حتى yes كذا attach تجبر نظام مرت عند اللي كمالات have you ever submitted fraudulent or counterfeit documentation to any US government official to obtain or to obtain any immigration method including a visa or entry into the United States ዝኾነ ነገር ፍራውድላንት ማለት ዝተመስርሐ ወይ ከዓ ዘይሕጋዊ ዝኾነ ወረቐት ዘቕረብካዮ ንናይ ኣሜሪካ ሓላፊ ኣሎ ድዩ ዘቕረብካዮ ወረቐት መካን ኢንትር ንኽትረክብ ማለት ናብ ዩኤስ ንኽትኣቱሲ ዘቕረብካዮ ብዘይሕጋዊ ነገራት ወረቐት ኣሎ ድዩ have you ever lied about concealed or misrepresented any information in any application or petition to obtain a visa
زحسخاي نجار على ديني ديزاين ركب الكار. Have you ever falsely claimed to be US citizen? US citizen زي كم كخي US citizen إيه؟ الكاس عب تحف شوية قال أغرب تفضخم. كباني خمس جبال سلخم. Have you ever been in a stowaway in a vessel or aircraft arriving in the sea? الجزيب زي حقاو مش بمركب دي خاطر قالوا يجون نقر كونتينر تزعم كا جيتهم شالوا بستان كم عاد خارقين. Have you ever known the encouraged enthusiastic debate into or aided any foreign national or inter-Irish زخوانة سبكة كاب زخوانة حاجر كاكال حاجر بحزي حقاون خمس زخوانة بتحاول كان يقدر على الدكتور. Are under a final order of civil penalty for violating section 24 use of warlike techniques. نازل حق زي 2004 سيريز يقول كذا حس كان يقدر على الدنيا خاطر مناطق يحسها تلقى تلاقي مين ولد. أوكي. زعوا من الباش كيتم حنا خبزعة. سبزة رح نطلع فترين من نوع سلزلة. أبتها شاد شيء تدور فترين. Okay. Removal unlawful presence or illegal entry after previous immigration violations. Okay. Have you ever been excluded, deported, or removed from the United States, or have you ever departed the United States on your own after having been deported from the United States? كاب يعني United States deport from كاتفدخن عاد هذا مش كاتفدخن مالتي deport مالتي يعني قبلك عنا نفس مالتي مرات مش كاتفدخن. Have you ever entered the United States without being inspected in an parliament? Have US كي زخون نقدر تفتش كي ورا كاوي زخون نقدر دب كتة حاسكا وكأننا US official سيف كي فرق خازع تخيل نقدر على دينه. Since April 1997 have been unlawfully presented in the United States. كاب سحن تعتم زي عشو عتم زي حقي أبي أمريكا تقوم تدخل الدحاء. For more than 100 but less than a year in then departed the United States. ميت كساب كمية الثمانية معتي تتعامل تقوم تدخل الدحاء. then ما عاد هذا ما يسكت الدحاء. For 1 year or more in then departed the United States. كاب عادي كاب عاد عمت هذا عمت or اللي علو طبعا ميكاس نعد حكم مسكات كده زي حقهم معنا. You are under represented in the United States if you enter the United States without being inspected. إذا هاي بس أنا أقول إن حدا expect كده فجأة فعاد خاملة تتجاوز يكون كاملة. بقولها تعب حبي خرف هذا ولا خاملة. لازم نتمرن. Okay. Since April 19 have you ever entered or attempted to enter the United States without being inspected in the United States after having been unlawfully present in the United States for more than 1 year in the aggregate? No. Have you been deported to Syria or removed from the United States? No. Okay. مثلا نسكن لا تلقاني طبعا يقول مالتي وكنت طلعنا ما يكاتها شال شيء صح. وبزحت زي نون إذا لا قلنا حنقرينا تاع شال شيء صح. ما قرينا أنا سنتيجي سنكرا بسلسلة حتى شال شيء تقول لحنا دعنا لكن حاول تطلع خان تطلع يا مالتي. أوكي سلازي زي تحبرتها زي ما حالفة زي اللي خلنا نقدر قبل سلازي خليله سبسكرايب شير لقناها عن لايك هاي نحن thank you guys.